Kako ti je ime? Tadeja. Barbara. Majo. Kaj piše na kuverti? Vemo se mestu. Ta odgovor vam je prinesel 40 evrov na kupo. Kdo pa si želite, da bi bil tam spodaj? Jaz. Pa ne bo vaša ta karta. Izvoliš, Uroš, ti boš dirkal, evo ti, Indoor Karting Center Celje. Dajmo en aplauz za Majo! Kdo daje to božično zvezdo, gospa? Kdo? Nova del. Bravo! Plesni center TBA pa naš Mato. Antena Štajerska.